tuva mu bwiza tuja mu bundi. Haleluya. Ayo mashina y'Imana ntabwo ari ay'umuntu. Amen. Tunganye neza ibyuma ngaho twumve ukuntu twaramutse. Kuraho uwo mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwanjye. Shyiramo ingoma, shyiramo ingoma. Kuraho uwo mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwanjye. Uhaye ubwiza. Nyarutsa gato. Igisuzuguriro sawa ai mano. Kuraho mwambaro
amashi twazamura haleluya. Amarembo akinguke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Igisuzuguro cyari kikuriko gitembagare cyose mu izina rya Yesu. Ibyuma piano turatorana neza, sinzi kibazo nkibi. Si kibazo hariya. Kibazo ni hano muri transposition turatorana neza. Regere ibintu neza. Haleluya. Uyu n'umunsi uko Imana igukura kigisuzuguro wagize cyose. Haleluya. Imana igukureho icyo gisuzuguriro. Sinzi kibazo hano kiri muri transposition tiko turatorana neza. Tugire hano. Imana ishimwe. Manze mwicare gatoya. Imana ishimwe cyane. Imana irafise ubushobozi bwo kugukurako igisuzuguro. Irafise ubushobozi bwo kukwambura umwambaro ushaje ikakwambika umwambaro mwiza. Kura uyo mwambaro w'igisuzuguriro, isa yo gukora kwanjye, nguhaye kuwiruka neza. Kuraho w'igisuzuguriro, isa yo gukora kwanjye, uhaye kuwiruka nasarura, uhaye kuwiruka nasarura. Kuraho uwo mwambaro, w'igisuzuguriro, isa yo gukora kwanjye yageze, uhaye kuwiruka nasarura. Kuraho uwo mwambaro w'igisuzuguriro, uhaye kuwiruka nasarura. Kuraho uwo mwambaro, kuraho uwo mwambaro w'igisuzuguriro, isa yo gukora kwanjye yageze, uhaye kuwiruka nasarura. Kuraho uwo mwambaro w'igisuzuguriro, isa yo gukora kwanjye yageze, uhaye kuwiruka nasarura. Igihe nari nicaye hajya namaze umwanya munini ndiko numva iyi korasi idudubiza mu mutima wanje, numva ijwi rimbwira ngo uno munsi hari abantu Imana iza gukurako igisuzuguro, hari abantu Imana iza kwambura igisuzuguriro, ibambika ubundi mwambaro. Sinzi ngo ninde ariko arimwe umuntu Imana ishaka gukurako igisuzuguriro agendanye igihe kinini. Imana ishaka gukura mu gasuzuguro k'igihe kirekire. Imana igomba gukura mu bitutsi by'igihe kirekire. Imana igomba gukura mu majambo y'igihe kirekire. Bakuvuza nabi igihe kirekire, ariko igihe cyo gusobanura cyageze. Wazamura haleluya.
ku isi ntabyara igihe kinini, ariko Imana igiye kuguha urubyaro rugukura kigisuzuguriro. Hana aravuga ngo Imana ikura umuntu ku cyavu. Niko Hana yavuze, wikamwicarikana n'abahambaye. Iyo Imana yamanutse ikwicarikana n'abakomeye, ikwicarikana n'abafise ijambo, igukura muri ba nyarucari, igukura mu ba Imana yo mwijuru ivyemeze ibyo niko ndavuga ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Wizere Imana, wizere n'ijambo. Barako batubwira amakuru avuga kuri Rusi, ingene Imana yamutabaye. Haleluya, ingene Imana yamutabaye. Abandi baratasha, ariko nawe asigara muri iryo joro ari maso, kuko yari yabwiwe message yo kuba maso. Nawe muri iyi minsi ni aba maso, urakira igitangaza kivuye ku Mana. Ariko nubifata nk'amajambo nk'ayandi, araba nk'amajambo nyine nk'ayandi. Ariko nuba maso muri iki gihe Imana ikiravugana nawe, ivyo Imana ikiravuga ukavyizera, amateka yawe arashobora guhinduka mu kanya gatoya. Abakubona nk'umuntu ameze nk'abandi, amateka yawe agahinduka. Imana ni Imana ivuga, kandi ni Imana ikora. Ndabona abantu Imana ikuye kigisuzuguriro. Hari umuntu araha babwiye ijambo ryamukomerekeje ku mutima. Umuntu arakubwira ngo nyihari ntuzoshika, ugiye kwashika gihari kugira ngo amenye ko atari watanga, amenye ko Imana ari ikora. Semeni haleluya. Barakubwiye ngo, arakubwira ngo gihari ntuzopfurenza. Umva, ugiye kuharenga kiriho kugira ngo amenye ko atari wafise ubuzima bwawe, amenye ko Imana ari ifise ubuzima bwawe, amenye ko Imana ari ihindura amateka y'abantu, amenye ko Imana ari ihindura ubuzima bw'abantu. Semeni haleluya. Nimunyemerere mutere haleluya. Amenye ko Imana ari ifise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Kura huyo mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwanje yageze. Guhaye kuribuka nasarura. Kura huyo mwambaro, kura huyo mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwanje yageze. Guhaye kuribuka nasarura. Ndabona isaha yageze, igiharuro cyageze, umunota wageze ku munota wari ukenewe. Ya saha yari wari urorereye, cyagihe cyari iki wari urorereye, kwa kwezi kwari uku wari urorereye, wa mwaka wari uyu wari urorereye. Agasuzuguro katembagaye mu izina rya Yesu. Reka mvugire ijambo. Bibiliya ivuga ngo marayika asanga Yosefu mu nzozi, aramubwira ngo vyuka ujana umwana na nyina ubasubize i Betelehemu, kuko barondera kwica umwana batakihari. Imana yo mwijuru yakuyeho abagomba kwica ubuzima bwawe, abagomba kwiyongobesha ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ndavugishijwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Abarondera kukuniga bakuweho mu izina rya Yesu. Abarondera kukwicira ubuzima bakuweho mu izina rya Yesu Kristo. Abarondera kukumira bakuweho. Uyo mwambaro wari warambaye, uyo mwambaro wari warambaye wahavuye. Haleluya. Kura uwo mwambaro w'igisuzuguriro. N'Imana yari kiravuga gukura uyo mwambaro w'igisuzuguriro, igihe cyo gukora kwanje cyageze.
murizera ko imana yacu ari imana ikora? Iyo mana niyo ivuganye nawe muri aka kanya kwino saha. Kuraho uyo mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwanje yageze. Uhaye kuri gufana kuraho uyo mwambaro, kuraho uyo mwambaro w'igisuzuguriro, isaha yo gukora kwawe yageze. Uhaye kubiruka masarura. Haleluya. Hari abantu bari ngaha bavuganye n'Imana ntiyivuguruza ku masezerano. Ndakuremesheje, Imana yawe ntabwo yigera yivuguruza ku masezerano. Ayandi masezerano abantu bagira arahindurwa. Haleluya. Hari amasezerano abantu bagiranira na Satani ariko mu kanya sasa akabahinduka. Haleluya. Ariko isezerano ugiranye n'Imana nihinduka. Iyo uhagaze neza, isezerano ryayo riracahagaze. Biravuga ngo isezerano Imana yavuze riracahagaze, byanditswe ko ngo uhora haraza biwe. Haleluya. Imana nihinduka. Abantu benshi mukurikirana amakuru mwarumvise ibintu biheruka kuba. Umuriro wadutse muri Los Angeles, mwarabyumvise? Abantu bumvise ayo makuru ni bande? Abandi ni mukurikirana amakuru ya umuriro waradutse mu gisagara cyose kiraka muri Amerika. Ni muri iyi ndwi nyene byabaye. Haleluya. Muzi ico byavuye ko narababwiye ko uyu mwaka utubikiye ibintu bitangaje. Bisaba ko abantu b'Imana basenga cyane. Muzi ico byavuye ko ntabwo ari umuriro wiyadukanye. N'umuriro murabona hari yantu ujya umuriro wadutse naho bita muri Hollywood, aho ahantu hakinirwa amasinema, bakinira amafilme, ajya amafilme mubona niho bakinira ajya amafilme yose, ajya amafilme y'ibikoza Sony, ibintu byose mubona babikinira hajya muri Hollywood muri California. Rero biravugwa ko icyatumye uriya muriro waduka, kiriya gice gikontrolwa n'ibivejuru. Murabyumva? Ibivejuru murabizi? Inda z'ibivejuru ntabyo basi. Murabizi? Niho mkivyumva ayo makuru y'ibivejuru. Yo cyangwa ni imvugo mutamenye. Ibivejuru ni ibintu na ma aliens, ni ibintu bavuga ko nivyo bihereza ububasha iyi si ya none, iyi systeme y'iyi si, nivyo bibaha imbaraga. Imikorere y'iyi si nivyo bibaha ubumenyi. Haleluya. Aba ari umuntu ngo yagize ishurirwa, abona ko bijya bivejuru niba ari abadayimoni bakorokanye na Satani igihe Satani yakoroka. Bamwe baravuga ngo igihe Satani yagira intambara mu ijuru, hari abamarayika babuze uruhande bahagararamo. Bamwe biha kwahagarara kwa Satani, abandi bavuga ati nakimana ni yatsindwa, Shetani ni yatsindwa, turajaye. Baguma mu rugabangano. Shetani rero akorowe, ntibajanye na Shetani kuko ntibari ku ruhande rw'iwe, kandi ntibari kuja no ku Mana kuko ntibari ku ruhande rw'Imana. Abo ngo baba mu kirere, ni myuka y'ahantu mu ijuru. Murabyumva?
Bibiliya avuga mu gitabo cy'Abanyefeso ngo abo tunigana sabe inyama n'amaraso, ngo ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza. Baba mu kirere, abo ntibamanuka ikuzimu, ntibaja no mu ijuru, bagumaho. Tuzi ko Imana izobacira, ariko nabo nyene bari no twobavuga ko bari ku ruhande rwa Satani, ko nabo bazosha. Abo, haleluya, nibo baha ubumenyi abitwa abanyabwenge, bajye twita abasava. Abajya twita abantu bahambaye ku rwego rwo hejuru. Iyo tuvuze abanyabwenge, ntiwave wiyumvira abanyabwenge muri bajya bavuga icyongereza cyinshi, nibo bajya bavuga igifaransa cyinshi. Nibo bafise imikorere y'iyi si, nibo bafise systeme y'iyi si, nibo bafise code y'isi. Haleluya. Nibo rero ngo ivyo bintu bavyubaki, bifise inzu bavyubakiye muri California, hariya muri Los Angeles niko bahita. Babubaki ivyo bintu bavyubakiye inzu. Rero ngo hari amasezerano bari basinyanye navyo, ayo masezerano ntibayubahirije. Reka ndabereke igituma biriya bintu biteye ubwoba bigoye gutahura. Bwira ukuntu ubu i Burayi no muri Amerika bari muri hiver, bari mu gihe cy'imbeho, umuriro wo kwaduka muri hiver wavuye. Muravyumva? Umuriro wo kwaduka mu gihe cya neige wobuvuye he? Habakanye cyane, aho abantu baba bari muri mwe haba hari amabarafu, ntabwo umuriro woshobora kwaduka. Ariko kubera ngo aramasezerano, ngo ico igisagara cyose cyarahiye, hasigara etage imwe, iyo etage yabyo. Bona nkuko iyi Musaga yose nizi nzose zikikuja hose, agasigara iyi urushengero rwonyene. Inzu ziratongoka zinduka umunyota. Niyo mpamvu nta nyungu n'imwe irimo mu gukorera Satani. Haleluya. Nayo wowe uramukorera, ariko ejo akaguhinduka. Niwe yabubakiye uriya muji, abaja mu mateka hajya muri Hollywood, cyari gisagara kinyuma kiri gikenye ko baracubaka. Amen. Ni twovuga ni nka etamajoro y'abadayimoni. Haleluya. Niho hari mikorere y'isi. Ituzi bigiye gukurikira ivyaho, sinzi ko bazosubira bakayubaka kijya gisagara, ariko ibya Satani biriko birerekana ko biriko biragera ku musozo. Wenye atanguye kwisamburira, atanguye kwibomorera ko. Haleluya. Shaka nako kubwira iki kintu, isezerano ry'Imana niryo sezerano ry'ukuri. Bumva baragiranye amasezerano n'ivyo bintu, ariko amasezerano bananira kubahiriza. Urabizi Imana niyo iguha isezerano bikakunanira kuri hagararamo, irakurindira. Niyo bishitsuka ugahungabana, irakurindira. Iyo wigaruye usubira mu isezerano ryawe. Muraza abantu bakomeye tuzi reka ndababwira umuntu umwe muzi hano muri Afrika yigeze kuvuma cyane, bamwita Steven Kanumba. Mwaramwumvise? Muri mwebwe ari abamukurikirana cyane, bamukunda, yakina sinema cyane ngaho muri Tanzania. Nigiye yapfa ninjiye mu rupangu rumwe ajya mu bwiza, sanga bariko bararira. Habaye iki? Ngo Steven Kanumba yapfuye. Murazinanye, yari muyomba wawe. Kubera amasezerano. Nabone mwebwe ni yabuze nk'abagandaye. Hari abatarasubira gukunda sinema kuva kiriya gihe sinema ya Tanzania yaciye ikoroka. Kuko mweri yarasinye amasezerano, yari yasinye amasezerano y'imyaka 5. Yinjiye muri iyo system atazi ibyo yinjiyemo, ariko twe twinjiye mu byo tuzi. Ntabwo twapfuye kwinjira gusa, ariko twinjiye mu bintu bifadika. Ngo
bagendana akabona ahindura imiduga buri munsi. Nuze wifuza iby'abandi utazi iyo byazananye. Wakabona hindura imiduga, akabona aba mu nzu nziza, mugatari ko turi muri generation imwe. Bigenda gute kugira ngo ubufise ubuzima bwiza kugeza kuri urwo rugezo? Haramubwiye ati mwonje kukwereka ahantu usengera. Nuko nyine yamubwiye ati mwonje kukwereka ahantu usengera bampereye umugisha. Haramubwira ngo nkurikire, ngo binjira mu nzu. Iyo nzu yari ifise cave, barururuka, bururutse. Aramubwira ngo icyo nza gukora kiba ari cyo nza gukora. Ngo barinjira, ngo abona binjiye ahantu muri corridor, abona kuye impuzu zose. Kwere mubwiye ati icyo nza gukora nawe ugikora, naye ngo akura impuzu zose. Baca barinjira, biroturubye bageze hariya kwa Sekibi. Yari irembo ribamanukana kwa Sekibi. Bagezeyo Sekibi aramubaza ati ushaka iki? Aravuga ati nshaka amafaranga. Ushaka ko tugugira umuntu ameze gute? Aravuga ati nshaka umuntu ambaye mubiki. Kuko Satani agufatira muri do yawe. Steven Kanumba yakina cinema ariko atazwi. Aravuga ati nshaka ko impano yanje yo gukina cinema izamuka. Baramubwira ati nta kibazo, none uremeye kuzoduha ituro, muzoduhishikanwa. Ati shikanwa si ibintu bigoye. Nzobahishikana. None nzobahishikana bimeze gute? Wewe ntaco tuzokubwira imyaka 5 iheze. Sinyaha. Acara sinya mu gitabo. Asinye iyo sezerano. Arakina cinema, aravuma cana, bimuntu akomeye ahambaye, aronka amazu, aronka imiduga, aronka ibintu bikomeye. Imyaka 5 iheze baramuhamagara, baramubwira ngo ngwino rero imyaka 5 yaheze, ngwino duhereze ikimazi. Duishikana. Harababwira ati mushaka ndabahe amafaranga ngana gute? Ati amafaranga turayafize, ngo twayaguhaye, duha amafaranga. Ati twe dukeneye amaraso. Isezerano twagiranye n'Imana niryo sezerano ry'ukuri. Ayandi masezerano yose kuba baragize ahandi ayo naya fake. Haleluya. Baramubwira ngo duha amaraso. Duha amaraso y'umuntu ukunda. Aragati narenda bahiki. Duha umuntu umwe mu muryango ukunda. Arababwira ngo nimugende mutore data. Bagiye kumutora, ngo bakoresheje ivyuma byabo bakoresha ubuhinga bwabo, basanga yabahaye umuntu adakunda. Baramubwira ati waduhaye udashaka, udakunda mwana. Ati none ndabahende. Ati duhe mama wawe ni ukunda, turabona ko ari ukunda cyane. Kumbe mama wiwe nawe ni gishirira n'umuriro, arasenga, arakikijwe. Tagomba ngo muyishirira muzuri imbaraga z'Imana. Haleluya. Mumuriro urikigiye abantu bagiye guhagarara, bagiye gushikama, n'abantu buzuye imbaraga z'Imana. Ngo baje kumureba mu rugo mwijoro, basangiwe haka umuriro, basanga ni fire n'umuriro. Ndagomba ngo abahora bavogera iwawe uyu munsi nibahagera bahasanga ari fire, bahasanga ari umuriro, bahasanga ari ibibenge ati peti twasanze bidashoboka. Ni kumwe bisho mwasabye cyo nabahaye. None ngire gute? Baramubwira ngo ni ibintu bibiri. Wewe turakujana cyane twisubiza ubutunzi bwose. Kuko cyo twagusabye wakiduha ngo cyatunaniye. Tukujane wewe uravyemeye tukujana cyane. Tukureke usubira umukene, dutwara ubutunzi bwacu. Ngo yiyumviriye ukuntu ameze, yiyumviriye ukuntu ari umuntu akomeye, aravuga ati no basuzuguritse, tumamujana jewe ntako. Baramubwira ngo itariki isahi tuzokujana. Ntabwo yapfuye, baramusinzirije. Iyo Satani atwaye umuntu muri bene ubwo buryo, mwebwe mugiye kumuhamba mubona ari umuntu muhambye, ariko kiba ari ikintu bajyamitse aho, ariko wowe baba bamujanye. Bashobora kuzana nk'igiti, ingiga y'igiti, bakayijyamika umwe mukabona ari umuntu kandi ari ingiga y'igiti mugiye guhamba. Urabyumva? Bagaca bakamujana nko muri Nigeria, bagaca bamuhindura ubundi muntu, bagaca bamugira umu esclave, agakorera Satani amasaha 28 kuri 28.
ataruhuka. Murabyumva? Mwumva inyungu yo gukorera Satani, ariko abakorera Imana ibahemba neza, ibahemba amahoro. Ariko abantu bafite amasezerano n'Imana barimo, Imana yambariye ngo igiye kuyashitsa, igiye kuyashitsa, mugiye kuyabona. Uwo mwambaro mwari mwarambitswe watumye amasezerano azibigwa adashika, uyu munsi nyene urabavako, murayabona mu izina rya Yesu. Kuraho uyo mwambaro w'igisuzuguriro, isa yo gukora ndabona amasaha yihuse. Reka ndabahe umurongo w'ijambo ry'Imana dusenge. Amasaha yihuse. Ijambo tumaze sinimisi myinshi ni kuwa gatatu nabahaye ijambo rivuga ngo, rivuga gute? Umwana wo mu mibabaro. Imana iguhaye umwana avuye mu mibabaro. Wakira umwana avuye mu miruho yawe, avuye mu gusufura kwawe. Reka dusome uyu mwanya, nshaka twongere kuri iryo jambo, ijambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igice cya 23. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Oh, nabonye Imana itabara, nabonye Imana, nabonye Imana yishura, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Nabonye Imana itabara, nabonye Imana, nabonye Imana igira neza, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Nabonye Imana igira neza, nabonye Imana, nabonye Imana yishura, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Some iryo jambo hanyuma tuze gusenga. 23 uhereye ku murongo w'11 aravuga ngo, mwijoro umwami Yesu araza ahagarara iruhande ya Paulo, amubwira ati, humura, nkuko washingiye inaha i Yerusalemu, niko uzonshingira intahe n'i Roma. Bukeye abayuda bagira inama, bashirako n'indahiro ko batazogira ico bajya canke ngo banywe batarica Paulo. 12. Nuko baja ku bakuru n'abaherezi n'abatware, bababwira bati, twarahiye ko ataco tujya tutarica Paulo. None rero mwebwe n'inama nkuru y'abayuda, nimusabe umukuru w'abasoda amubarungikire, mumubwire ko mugomba kumenya ibyiwe neza. Natwe turiteguye guca
tumwica atarashika ngaha. Umurongo ukurikira uvuga gute? Ariko mwishwa wa Paulo yumvise iyo nama aca yiruka he? Aca yiruka mu iboma abibarira Paulo. Paulo acabarira umwe mu bakuru b'abasoda 100 ati jana uwo musore ku mukuru w'abasoda arafise icyo agomba kumubwira. Nawe aca mujana kuri wa mukuru w'abasoda. Ijambo nashaka ni rivuga ngo ariko mwishwa wa Paulo yumva iyo nama. Amen. Bagize inama, bagira imigambi, bagira imipango, Paulo adahari. Niwe yari. Bapanga imipango yo kumwica. Bashiraho umunsi, bashiraho n'umwanya, barabisaba kugira ngo yicwe. Ngo ariko mwishwa we, haleluya, amenya ayo makuru. Nawe uyu mwanya Imana igiye kuguha amakuru yose ibigomba kugirira nabo buzima bwawe. Imana igomba kuguha amakuru neza ku buryo ugendana n'abansi bawe, ukagenda n'abakunzi bawe, ariko ufise amakuru yose y'ubuzima bwawe, ufise amakuru yose n'imipango yose bapangiye ubuzima bwawe. Ngo amuzanire izo nkuru, amuzanire iyo mipango bapanze. Niko nawe Imana igiye kugenda ikwibira akabanga, genda ivugana nawe. Haleluya. Wakire kumenya amakuru yabagomba kuyongobeza ubuzima bwawe. Wakire kumenya amakuru yabagomba kumira ubuzima bwawe. Wakire amakuru y'ibigomba kukugirira nabi byose. Nambo byizeye zamura. Haleluya. Amakuru Imana yakumenyeshe. Undirekana babwire igihugu kugira ngo bamenye ubukomezi bwacu. Ntabwo ubukomezi bwacu buri mu mafaranga, ariko ubukomezi bwacu bwa mbere buri mu makuru igihugu gifise. Haleluya. Imana iguhe amakuru y'ubuzima bwawe, igusubize inyuma muri kahise, ikubwire. Haleluya. Ikubwire ngo ubuzima bwawe kuva mu myaka 5 bwari bumeze uku, bwagiye burapfira, bwapfiriye mu mwaka uyu. Ubuzima bwawe ni ubuzima bwawe bwapfuye, bwononekaye, ibintu byononekaye, itariki, ibintu byononekaye ukwezi uku. Nubimenya uzoba urose umuti w'ubuzima bwawe, ariko utaramenya aho ubuzima bwawe ufitiye ikibazo. Biravuga ngo iyo atayishurirwa rihari abantu bagenda nabi. Iyo abantu badafise amakuru ubuzima bwabo, Satani arabuyongobeza. Haleluya. Bibiliya iratubwira hagiye twasomye mu gitabo cy'Itanguriro ngo Rakeli agiye kuvyara agira umubabaro mu nda, arababara cyane, agiye gucikana. Baramubwira ngo humura, akira amakuru meza, ugiye kuvyara uwundi mwana agira kabiri. Ayo makuru yarahubanye, yaratandukanye n'imisonga afise, yaratandukanye n'imibabaro ari karagira muri ako kanya, ariko Imana izana amakuru atandukanye n'imisonga yiwe. Naho abantu bakubwiye ngo bimeze uku nuku nuku nuku, nanjye ndakuzaniye amakuru anyuranye n'amakuru yabo. Naho abantu bakubwiye ngo hano uzohashika, nanjye ndakuzaniye amakuru anyuranye n'amakuru yabo akubwira ngo uzohagera. Haleluya. Wakira amakuru meza avuye ku Mana. Wakira amakuru akubwira ko intambara zawe zatatutse, intambara zawe zabangurukanye. Amen. Amakuru meza avuye ku Mana. Ngo umumarayika abwira Yosefu amakuru meza, aramubwira ngo subiza umwana na nyina iwabo
ibuka bamurondera ntibagihari. Amen. Igihe abantu baronka amakuru y'incamugongo, umugabo yitwa Eli yari umuherezi, ngo ayumva amakuru avuye ku rugamba amubwira ko isanduku y'isezerano yafashwe n'abahungu biwe bapfuye. Ayo makuru yararyoshe. Baramubwira ngo umuhungu wawe mukuru n'umuhungu wa muto bafatiwe ku rugamba babishe, kandi isanduku y'isezerano yafashwe. Ngo uwo mwanya Eli ava hejuru ku ntebe yari yicaye ko, ngo yikubita hasi ahita irapfa. Umukazana wiwe uwo mwanya afatwa n'ibise by'igihutihuti, avyara umwana amwita Ikabodi. Bisobanurwa ngo icubahiro gitsinzwe muri Isirayeli, icubahiro kiranyazwe. Yari amakuru mabi cyane. Haleluya. Ariko umunsi umwe inyuma y'ibyo isanduku yaragiye imaze amezi 7 mu Bafilisitiya barayifashe, Imana itanga amakuru mashasha. Haleluya. Abisirayeli bari inyegeje mu myobo, Abisirayeli barahunze, bumva amakuru ababwira ko isanduku igarutse, bumva amakuru ababwira ko isanduku y'Imana isubiye ahayo. Nanjye ndakuzaniye amakuru akubwira ko ibintu bigiye gusubira kuja mu mwanya wabyo. Bumva amakuru ko isanduku y'Imana yaje. Haleluya. Isanduku y'Imana iraza, igeze mu murima wa Yosuwa. Ihageze iramenya ko yahageze. Isanduku y'Imana niyagera iwawe, iraza ni nk'urushashi. Ndakuzaniye inkuru ikubwira ko iyo ngwara itakwica. Ndakuzanira amakuru akubwira ko iyo ngwara itakwica. Ndakuzanira amakuru akubwira ko utazosazira iwanyu. Ndakuzanira amakuru akubwira yuko utazopfa uko nyene ubona. Oya, ndakuzanira amakuru akubwira ko ibintu bigiye guhinduka muri uku kwezi kwa11. Mu kwezi kwa11 ndagurutse noneho ndasimvye imyaka niya n'amezi. Muri uku kwezi kwa mbere ndakuzaniye amakuru akubwira ko ibintu bigiye guhinduka. Uzoshika mu kwa12 utacitwa wewe, witwa nyina w'abana, witwa umuvyeyi, witwa ufise urugo, witwa ufise akazi. Mana yo mwijuru ntabwo muri ko muravyumva. Haleluya. Amakuru ugiye kuyazanirwa n'umuntu Imana igiye kukurungikira. Paulo yarungikiwe amakuru na mwishwa we baca imigambi, ariko amakuru yari karayumva. Nawe ugiye kumva amakuru akubwira ko iwanyu ibintu bitakimeze kwa kundi wabisiga, umusozi w'iwanyu utakimeze kwa kundi wawusiga, mu rugo iwanyu bitakimeze kwa kundi wabisiga. Ibintu byamaze guhinduka mu izina rya Yesu. Akira amakuru mashasha. Akira amakuru mashasha. Muri uyo mubabaro hagiye kuvukamwo Benoni. Muri iyo misonga hagiye kuvukamwo umunezero. Muri ako gahinda hagiye kuvukamwo ikintu gishasha. Ndagutangarije, Imana igiye kuguha ikintu gishasha kigiye kuvuka muri wewe. Igisubizo cyavuye mu mubabaro, inyishu yavuye mu mubabaro. Rakera apfira mu nzira ariko afasize umwana. Haleluya. Ndakubwira kutazopfa Benoni atarazi. Wa mukobwa ndakubwira kutazopfa Benoni atarazi. Wa mudamu ndakubwira kutazopfa Benoni atarashika. Benoni ni ikintu kiza guhindura izina ryawe. Benoni ni ikintu kiza guhindura etat civile yawe. Benoni ni ikintu kiza guhindura ubuzima bwawe. Ucicaye mwa ino teraniro wumva amakuru mashasha ya Benoni. Izina ryande cha Yesu. Mwizina rya Yesu Kristo ucicaye aha, Imana yo mwijuru itunganya ibintu mu isi yayo y'imhemo, itunganya ibintu mu isi yayo y'umwuka. Wakire Benoni, wakire Benoni, wakire Benoni.
wakire Benoni, wakire isezerano ryawe, wakire umugisha wawe, wakire amafaranga yawe, wakire akazi kawe, wakire icyubahiro cyawe, wakire abana b'umugisha, wakire visa, wakire icyubahiro, wakire kugenda amahanga, wakire kugenda ibihugu, wakire kuzamuka ku yindi ntera, wakire kuduga ku yindi level mu izina ryande rya Yesu. Imana ibigukorere. Nari mvuze ngo Imana ibigukorere. Tugiye gusenga Imana. Tugiye kugirane gusenga. Haleluya. Uyu munsi turi tariki 11. Ejo ni ku munsi wa Mungu. Buri mwe bwarimwe abantu no munsi ijoro Imana iza kwintahe. Uno munsi ijoro harimwe abantu Imana iza guhintahe. Ejo bazoshinga hano mu nzu y'Imana. Haleluya. Se wavuga ngo nanje iyo ntahe iheri wanje, iyo ntahe iheri wanje. Intahe ni iki? Intahe ni ikintu umuntu ashinga avuga kubera ibintu byamutangaje. Haleluya. Bwana sifiwe. Abantu bafite telefone bazizamure gutya. Izamure telefone yawe. Gashaka kabe gatoya ntutinye ukazamura. Kazamura. Ndatangaje muri ako gatelefone kawe, wakiremo inkuru nziza mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze ngo muri no telefone hakorokeremo ikete ry'akazi, hakorokeremo ikete ry'akazi, hakerekeremo imikashi, hakorokeremo amafaranga, hakorokeremo amadolari, hakorokeremo amayero, hakorokeremo inkuru nziza, akiri iyo nkuru mu izina ryande cya Yesu, mu izina ryande cya Yesu. Byabaye mu izina rya Yesu. Kuri kw'Imana. Imana ikorokejemo akantu kagiye kugutangaza. Imana ikorokejemo akamesaje kagiye kugutangaza. Imana ikorokejemo akamesaje kagiye kugutwenza. Harakagiye kuva kure, harakagiye kuva hafi, ariko kagiye kurungikwa n'Imana mu izina ryane. Subiru izambuye. Yo. Hari badafite agatelefone. Zamura ikiganza basi ntacu. Mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo turiko turakina, ntabwo turiko turatita. Ndatangaje ngo muri iyo telefone yawe wakiremo inkuru nziza mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo wakiremo inkuru nziza mu izina rya Yesu Kristo. Nibivuga Imana ibikonfirme mu izina rya Yesu. Muri icyo kiganza cyawe wakire kuramukanya n'umuntu akomeye, wakire kuramukanya n'umuntu atangaje, wakire gukora mu biganza by'umuntu atangaje, agiye guhindura systeme y'ubuzima bwawe, agiye guhindura systeme y'ubuzima bwawe. Asema haleluya. Mu izina ry'ububasha Imana yampamagaye, ndabyemeje bw'ibyo wizereye Imana ibigukorere. Mu izina ry'ubushobozi Imana ya Isirayeli, Imana ya repentance, Imana yampamagaye, Imana yemeza ikintu ku buzima bwawe. Dosiye yawe yarasinziriye, uyu mwanya nyene ikanguka. Imana dosiye yawe yarasinziriye, uyu mwanya nyene ikanguke mu izina rya Yesu. Dosiye yawe yarasinziriye, uyu mwanya nyene ikanguke mu izina rya Yesu. Niba ari umuntu yari yarayisinzirije, Imana imukangure mu izina rya Yesu. Akwiyumvire ko akwibuke mu izina rya Yesu. Ndagutangarije ngo akwibuke mu izina rya Yesu. Mwabakobwa mwe, dosiye zanyu zizinguruke mu izina rya Yesu Kristo. Zibukwe, zibukwe, zibukwe. Mwonyemera mugatera haleluya. Dosiye yanyu nizinguruke mu izina ryane cya Yesu.
subira muzamurire igira gatatu, subira muzamurire no kuri kwima. Iyo telefone yawe niyakire apeli idasanzwe itandukanye n'andi mapeli wigeze kwakira. Mu izina ry'Imana yamuhamagaye, iyo telefone yawe niyakire message itandukanye na message yaramaze iminsi wakira. Akira message nzima, akira message nziza, akira message ivuye muri ambasade, akira message ivuye muri konsiya runaka, akira message ivuye ku Mana, akira message ivuye ku muntu akomeye. Nyemerera uzamure haleluya. Akira message ivuye ku muganga akubwira ngo iyo ngwara nayo nkibona, iyo ngwara twayibuze mu bipimo twakoze. Twazamura haleluya. Reka nababwire, muri iri teraniro harimo umuntu azotelefonwa n'umurozi. Urabigaye azogutelefona akubwire ngo nshuti yanje nananiwe, nice nari narakuzingazinze, nice nari narakwiciye ubuzima, ariko ndahevye, ndakuyeko amaboko, zanzuri gapiripiri, zanzuri nakomwakomwa, zanzuri uhambaye, nakugerageje igihe kinini birananiye. Wonyemerera ukazamura haleluya. Nukuri kw'Imana, umupfumu agutelefona akubwiye terega we baraje kukurogesha, bampaye izina ryawe ariko nananiwe, byananiye, ndarekuye. Haleluya. Tangarije. Amen. My God. Amen. Telebo sheketelemana. Amen. Amen. Telefonwe n'umuntu akubwira ati nyaruka, iyi nzu narayubatse ariko Imana yambugije amahoro, yambwiye ngo akira. Iyi modoka nayiguze ariko Imana yambugije amahoro, akira. Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Birashoboka kubera Imana.
Litaya God. Litai desara. Shekotaya manda. Holy Baba. Litaya manda. Mambo anabadilika. Ibihe birahindutse, ibintu birahindutse ku buzima bwawe. Imana izanye impinduka ku buzima bwawe. Imana izanye ikirere gishasha ku buzima bwawe. Imana izanye ihishurirwa ishasha ku buzima bwawe. Imana igwanye n'abasi bawe. Imana igwanye n'abakurwanya. Oh hallelujah! Amashi menshi ku mwami w'abami Yesu. Reka mvugire iri jambo. Umuntu wese ameze nka Uziya ariko ubuzima bwawe arahava. Ashaka beso, ashaka benyoko, ashaka be muyomba wawe, akaba ameze nka Uziya, arahava mu izina ryande cya Yesu. Imbaraga zose yo bafise ndasumbye imbaraga Imana. Nasumbye imbaraga Imana. Twazamura haleluya. Tugiye gusenga. Tugiye gufata umwanya wo gusenga muri aka kanya. Twiyambure ikintu cyose cyahagaze imbere yacu kimeze nka Uziya. Twinjiye mu buzima bushasha mu izina rya Yesu. Twinjiye mu buzima bushasha. Ndashaka mwigere hano imbere. Usenge. Usenge. Tuwashe moto. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Tugiye guhamagara umuriro w'Imana. Tugiye guhamagara imbaraga z'Imana. Yahweh, 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 Sema Yahweh, 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 Hallelujah. holy, 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 Yahweh, Yahweh, Zamura ibiganza. Hari ubushobozi bugiye gukambura uwo mwambaro, ugiye
kukwambura icyo gisuzuguriro, ugiye kukwambura ako gasuzuguro, ugiye kukwambura iyo dayimoni, ugiye kukwambura uwo muzimu, ugiye kwambara umwambaro mushasha muri aka kanya. Bumva ubushobozi bwa Yesu buriko buratembera muri mwebwe, ubushobozi bw'ijuru. hamagara izina yawe riruta ayandi mazina yose. Abantu bariko barabohoka, abantu bariko barabohoka, ubushobozi buriko burakumanukamo, imbaraga ziriko zirakumanukamo. Hari ikintu cyo kiratembera muri wewe, hari imbaraga ziriko ziratembera muri wewe. Ubushobozi buriko buratembera muri twe. Muriro atura yawe kumva mwuka. Ninavunja mipaka, ndasambuye imbibe, ndasambuye imbibe washiriweho, ndasambuye imbibe washiriweho. Lebo Jesus, 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 Jesus. Kuna nguvu za Mungu, hali mbaraga, mbaraga ziruti zindi, mbaraga zose izo ni za Yesu. Hali mbaraga, mbaraga ziruti zindi, mbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga, mbaraga ziruti zindi, mbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga, mbaraga ziruti zindi, mbaraga zose izo ni za Yesu. Mbaraga, zigitangaza. Leta yabo zigitangaza. Palamanda. Hari imbaraga, mbaraga ziruti zindi, mbaraga zose izo. Hari imbaraga, mbaraga ziruti
imbaraga zose izo ni iza Yesu. Hari imbaraga wa dayimoni washuye umusore murekure ubunyene nkivuga, murekure ubunyene nkivuga, murekure ubunyene nkivuga, murekure ubunyene nkivuga, murekure ubunyene nkivuga. Toka 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 twatura imbaraga yego viga twese toka twatura twese wa mwuka w'ibisazi murekure n'ingoga, rekura n'ingoga uyu musore. Toka toka murahiye 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 toka 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 toka. Toka toka umuntu wese abandanya abandanye mu mwanya mavuta. hari imbaraga Toka toka murahiye 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 abamutanze abamutanze n'igitambo baramurekura 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 baramurekura. Ndamukura ikuzimu 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 ndamusohora ikuzimu. Toka 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 Señor imusohora ikuzimu. Soka 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 yo soka yo soka yo muzamura amaboko musenga Imana, zamura ibiganza usenga Imana. senga rero fata umwanya wo gusenga utegeka iyo dayimoni yakuziritse kure kure. Senga senga utegeka senga muri autorite y'ijuru. Moto 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 moto. Bandanya gusenga bandanya gusenga bandanya guturira bandanya kumenagura bandanya kubomora bandanya kumenagura bandanya kubomora bandanya kumenagura bandanya guturira kubita kubita kubitiyo jini kubitiyo jini kwicaye igihe kirekire kubitiyo daimoni kwicaye igihe kirekire. Pomora 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 shwanyaguza 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 kubita 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 destroying a pomora 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 pomora
moto 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 muriro 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 moto 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 lele 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Sambura 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 iyo mikorere y'ikuzimu, sambura izo nama mbi z'ikuzimu, menagura shwanyaguza 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 kubita 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 pomora 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 menagura 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 iyo mizimu menagura pomagura 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 kubita 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 yo majini kwa jina la Yesu, 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 toka 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 lele 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 mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Mwe muriko murasenga cyangwa muriko murasaba ubushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga za Yesu, mu bushobozi bwa Yesu, mu bushobozi bwa Kristo, mu bushobozi bwa Kristo, mu bushobozi bwa Kristo, mu mbaraga za Kristo. Ninaamuru nguvu za kuzimu, ninaamuru nguvu za kuzimu, ninaamuru nguvu za uchawi, ninaamuru katika jina la Yesu, ninaamuru katika jina la Yesu, ninabomoa katika jina la Yesu, naamuru nguvu za shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, damenaguye, dabomaguye, daranduye, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka 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 moto 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 toka 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 senga kubita wazimu. Jesus, ubushobozi bwa Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea moto, pokea nguvu, pokea moto, pokea nguvu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Toka shetani, toka pepo mchafu, toka na kubomoa, toka na kuamuru, toka na kukemea, toka katika jina la Yesu. Out! 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 Lel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 e. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Lebo shakataya, baragazima, 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 baragaza Yesu. Ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Kristo, ubushobozi bwa Kristo, ubushobozi bwa Kristo, imbaraga za Kristo, maraso ya Yesu, maraso ya Kristo Yesu, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Pomora, 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 chagagura, pomora.
Jesus. Toka 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 shwanyagurika 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 menagurika pomagurika menagurika turika sambuka 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 moto wa Mungu kwa jina la Yesu 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 rekura ningoga rekura ningoga rekura ningoga rekura ningoga rekura bana b'Imana toka toka kwa jina la Yesu ubushobozi moto mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu rekura 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 fire 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 abakobwa bamufate hana wewe umufate mwe rekura ningoga rekura ningoga rekura ningoga rekura ningoga toka vamo wa daimoni we wamuziritse rekura ubunyene rekura ningoga rekura ubunyene murahiye 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 fire 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 kubita abazimu kubita ipepo kubita ijini kubita umuzimu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu toka muzamure ku mukobwa ubunyene rekura ubuzima bwe rekura ubunyene rekura ubunyene rekura ubunyene rekura isanyene rekura akakanya nyene rekura isaha ubunyene rekura isaha ubunyene rekura ubunyene soka muvemo 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 soka tekera soka muvemo ye zamura ibiganza ariko mwabana mwebwe mwarabonye umuntu asenga ariko arasamara ari abagosha droite wowe bohoka kugira ngo bohoke tegeza kwikonsantra utegeza ko witeguye kubohoka ibitekerezo byawe bikaba biri ngaha je niko ndabitegereza hari nk'abantu batazi n'ivyo barimo biragoye ingene ukorerwa deliverance abandi bari hano ibitekerezo biri ngaha nayo ibitekerezo biri ahandi biragoye ingene woba deliver mvuga kuzamura amaboko abandi mukayagonda mvuga gupfukama ugahagarara navuga guhagarara ugapfukama gute woba deliver nibikunda muka wa deliverance nimuzamura ibiganza mwese muhumiriza amaso turarekura umuriro mu izina rya Yesu turarekura umuriro moto tembea umuriro w'Imana n'ugenda kuri wewe iyo migozi yari yarakuziritse n'icike iyo migozi yari kuboshe n'icikagurike muri aka kanya mu izina rya Yesu Mana turagushimiye tugukomeye amashimeshi mu izina rya Yesu nagumye senga sene naravye isaha kandi dufise indi program mwihangane musubire mu bibanza tuzobandanyije sinayitwa amasaha ageze haje nimba hari umuntu abonye Imana nazamure haleluya